10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Sõideti 2 minutit. Hendrik esimene, Randolf teine, Jaanus kolmas, Kaarel neljas, Nestor viies, Marko 6, Rihard 7, Hendrik 8, Heiki 9, Jüri 10. Sõidetud 4 minutit, Hendrik esimene, Kaarel teine, Jaanus kolmas, Randolf neljas, Rihard 5, Edgar 6, Henri 7, Marko 8, Heiki 9, Jüri 10.
5 minutit sõidetud, 5 minutit sõita. After 5 minutes, the top drivers are Henrik Baumann in first place, followed by Colin Anderson in second place, followed by Emmerich in third place, followed by Richard Lehmann in fourth place, followed by Jonas in fifth place. Karel Martinson Stop and Go tagant otsasõidu ees. Stop and Go karistust antakse boksis. Stop, go. Henrik esimene lihas, teine Randolf kolmas, Jaanus neljas, Henri viies, Karl kuues, Jetto seitsmes, Marko kaheksas, Eki üheksas, Jüri kümnes. Väiksem vahehetkel rajal on Henri ja Karli vahel. Lõpuni, Henrik esimene, Rihard teine, Randolf kolmas. Rihardi Randolfi vahe 3,8. Jaanus neljas, Henri viies, Karl kuues. Henri Karli vahe 0,4. Marko 7, Ettar 8, Eki 9, Jüri 10. Marko Ettari vahe 1,5. Sekundit sõita.
Joker done. Candy Peony done. Next done. Marco Kiwisil done. Carl Martinson done. Johnny Sar done. Eton Hot done. The race is completed.